Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Nizere ko mumeze neza kabisa mwese aho muherereye kandi Imana ikomeje kubarinda kuko niyo iduha ubuzima buzira umuze. Nanjye meze neza nk'uko murimo kubyumva ni amahoro masa. Eh, Isengesho ni wo musingi kugira ngo dukomeze tujye imbere, ubuzima bukomeze kuturyohera. Yes. Sasa muri crypto donc dushimira, ariko reka tubanze dushimire n'abantu bakanze kuri like na subscribe. Harimo n'abantu bazajya bigomwa bagakora share, kuko hari umuntu uri matimba ukeneye kumenya ko ibi bintu bibaho bijyanye na cryptocurrency, za Kirehe, za Rusumo, za Rubengera, za Bugarama, aho hose narahakoreye kandi kabisa. Niyo mpamvu abantu hirya no hino kabisa bakamenya yuko Digital Wealth Rwanda ibaho. Sasa rero amakuru ya crypto nshimira n'abantu ba kure, mu bihugu bya kure ndetse n'aba hafi hano muri Kigali, mwese rwose Imana ijye ibampera umugisha, cyane cyane ku bakunzi ba cryptocurrency na crypto trading muri rusange. So hari amakuru meza tubafitiye, rero mwigo mu mwanya wanyu muyakurikire neza kugira ngo buri icyambere ni amakuru. Ni ukuvuga ngo rero muri cryptocurrency niwitegereza neza hano hamaze uyu munsi hiyongereyemo 2.37 ku ijana. 2.37 ku ijana niyo mafaranga yiyongereye mu yasanzwe muri cryptocurrencies. Urumva rero iyo tuvuze 2.37 ku ijana n'andi mafaranga yaje muri iki gisata, aza kandi hasanzwe hacamo n'ubundi tiriyoni eshatu zirengaho n'ibice 55. Urumva rero amafaranga arimo kuzanwa muri iyi industry cyangwa se muri iki gisata ntako bisa kabisa, ntako bisa. So iyo tugiye kureba kuri Bitcoin, ariko ko twigira imbere ndabaha amakuru meza, namwe muraje murabibona murambwira kabisa amakuru ni sawa. Ni sawa cyane kabisa. Ni ukuvuga ngo kuri Bitcoin dominance naho ibintu birimo biragenda buhoro bigenda neza. Tugeze kuri 57.48 ku ijana. Duturutse hehe kuri 58.58 ku ijana. So birimo biragenda biza, hagenda habaho ubumanuke gake. Twarabisobanuye tubivuye hari muri video, urebye nko muri video 3 zabanje hariyo wabonamo tubisobanura neza. BTC dominance tuyikeneye hehe kugira ngo tuvuge tuti noneho karabaye rwose ibintu birushijeho kuryoha kurusha uko ubimeze ubu ngubu. So ni ukuvuga ngo ku bijyanye na hari trade nari nashyizemo hano, ariko bizagenda neza. Iyi ni live account, ariko iyo ni live account, kandi ahangaha capital ni ntoya rwose. Mba nakoreshe capital ntoya kugira ngo n'umuntu uri hirya kure abyiyumvemo, uvuga utari ko se koko umuntu afite amadolari makeya 100 bibaho ko hari ahantu yashyira akicururiza we ku giti cye, atari ukuvuga ngo hari ahantu yayohereje wenda n'iki akabyikorera hakagira ikiza. Donc ibingi urabona ko hano hamaze kujyaho amadolari 13 y'inyungu, kandi ukoresheje 100 gusa ry'igishoro, sibyo? Ni ukuvuga ngo ugiye gushyira muri calculator yawe uyu munsi dolari nahoze ndeba ku isoko nsanga ririmo riravunja 1441. 1441. Iyo dukubye rero ari amadolari 13 tubona ko ari ibihumbi 18 by'amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ayo ngayo kugira ngo yakore ntabwo bitwara umunsi, ntabwo bitwara amasaha 3, ntabwo atatagera. Urinjira mu isoko nk'uko dere ninjiye mu kanya ryakigireje uruhu gato ukabura yakoreye. So ubwo rero ni ikimenyetso cyiza kiba kereka abantu ko bibaho. Kuba waba ufite igishoro gito ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo ibintu byaranze, ngo ubuse ngo nanyura he nabigenza ne. Oya, urumva ni amakuru abantu baba babura. Ibyo bihumbi 18 by'amanyarwanda urumva hari ikintu byagura ku muntu uri Nyamasheke, byamufasha cyane. Umuntu uri Matimba, ibihumbi 18 by'amanyarwanda byafasha.
So rero iyi ngiyi message irimo aha ngaha ni ukuvuga ngo niba ufite igishoro cy'amadolari 100, kuko iyi ngiyi ni live account, ibi ngibi ntabwo ari demo, ntabwo ari konti yo kwitorezaho, ni konti ya nyayo, amafaranga ya nyayo. Ukavuga uti niba mfite 100 ryanjye, amadolari 100, birashoboka ko, nuko ntamenya amakuru ariko ndabibonye ko hari ahantu nshobora kugira uko mbigenza 100 ryanjye rikazana angahe, 18,000. Niyo byaba 15 ariko urumva ibyo bintu biba ari sawa cyane. So turi expecting ubuzamuka aha ngaha, ariko ubwo turakomeza dukurikirana isoko turebe uko rikomeza kwitwara, ariko turi expecting yuko iri soko rigomba kuzamuka. Crypto ngiriye ni koti kuri USDT, ibyo ngibyo nabyo urumva hari abo bifasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So amakuru rero dere ngiye kubaha naya akurikira, ni ukuvuga ngo uyu munsi ku itariki 17, uyu munsi ku itariki 17, murabizi ko Trump azarahira ku itariki 20, ni ku wa mbere 20 z'ukwa mbere 2025, nibwo Trump azarahira noneho akaba perezida wa Amerika. Kandi Trump tumutindaho kubera yuko ni pro crypto, akunda cryptocurrencies, nicyo tumwemerera twebwe abantu bari muri iki gisata. So iditi iravuga ngo the first ever crypto bar on January 17th in Washington DC will celebrate pro-crypto policies ahead of President-elect Trump inauguration. Wumve ngo, kugira ngo wumve ukuntu ino event rwose, hano baratubwira ngo amatike yo kwinjira hari aya $2,500 by'idolari kwinjira muri iyo event iri bube mu uyu munsi. $2,500 by'idolari, hari bene ayo matike bakatubwira ngo ni golden ticket kandi yamaze kuba sold out. Ibaze no kuri kw'Imana. Hano barimo kwishimira ukuntu perezida ugiye kurahira ari pro crypto, nyine akunda crypto, kandi hari abayobozi yagiye ashyiraho, urumva bazatuma crypto zirushaho kugira izina, zirushaho kubahwa, zirushaho kwemerwa, zirushaho kugira agaciro. Donc hari abantu b'abayobozi Trump yagiye ashyira mu myanya ku buryo ubona yuko bari friendly ku bijyanye na cryptocurrencies. So ubwo rero abantu bari muri iyi industry barimo gucelebrating icyo kintu, babyishimira rwose, bagerageza kubashyira mu rurimi rwacu kugira ngo abantu babyumve mu buryo bworoshye. Urumva hari itike ya $2,500 by'idolari. Ibaze $2,500 by'idolari, ngo izo tike zarashize zo kwinjira aho hantu. Izindi hari n'iza bitanu by'idolari, izo nazo ngo zikomeje kugurishwa. Urumva bakatubwira ngo exclusive package include. Ibaze ngo hari amatike ya VIP agura $1,000,000 kugira ngo umuntu ahabwe afate agirane dina na Trump. Ibaze $1,000,000 ni ukuri kw'Imana, umuntu akayishyura kugira ngo ajye gusangira na Trump. Abantu barakize muri iyi si mw'abantu. $1,000,000 ngewe ni indoto mfite zo kuvuga ngo Imana mu gihe nkiriho izanshoboze ngire gutya nyikoreho. Undi niyo arimo kujya gutanga, urumva inshuro imwe gusa gutya agahita arekura kugira ngo asangire n'undi muntu witwa Trump. Muri iyi si abantu barakize mw'abantu mwewe. Sinzi ibyo bintu niba mubishyira mu nyurabwenge mukabyumva. Ibaze nawe itekereza urimo gufata $1,000,000 urimo kuyitanga ahantu kugira ngo usangire n'undi muyobozi. Musangire, muganire, ibitekerezo byungurane, uhave ayo ngayo yahasize $1,000,000. Tekagira neza ndababwiza ukuri. So the first ever crypto bar will take place on January 17th, just days before Donald Trump inauguration as president on January 20th. The black tie event organized to celebrate expected pro-crypto regulations. Urumva bategereje ko, urumva barashaka kuba bishimiye hakiri kare ko hari regulations zizajya ziza noneho ziri favorable, donc zitanga icyizere ku ma crypto noneho. Kubera yuko Gary Gensler, urumva ku itariki 20 kuwa mbere nibwo ubundi biteganyijwe ko agomba gusohoka muri office agahita ataha, kubera ko crypto yari yarazizengereje, azimereye nabi yarazizengereje, cyane cyane XRP yari yarayizengereje we. Murabona ko XRP muri no minsi irazamutse cyane, kuko uko iminsi yegereza
Gary Gensler iminsi yegereza yo gusohoka ngo agende. Umva uko babona iminsi yegereza abantu bararushaho kugura XRP ikazamuka mu gaciro. Ngira ngo abantu babyitegereje barabibonye. Kandi ikindi urumva hari na kese iri kuri XRP mu buryo bw'amategeko, nayo baravuga ko donc bizarushaho koroha, bizarushaho koroshywa aho kugira ngo ibirusheho kuba wasi nk'uko byari bimeze igihe uwo muyobozi ugiye gusohoka mu biro yari agihari. So urumva rero aya makuru aba ari meza cyane kuyamenya, so ni iby'agaciro. So the event is sponsored by major blockchain companies, highlighting industry support for the incoming administration. Sponsors include, reba abantu basponsorinze iyi event igiye kuba, harimo Coinbase, iryo ni isoko ry'abanyamerika murabizi, harimo MetaMask, iyi ni decentralized exchange, ni decentralized wallet, sorry, harimo Solana murayizi, abantu barayizi bamwe wenda n'abandi ubwo bazayimenya, ubwo ni amakuru mbaha, iyi ni ubwoko bwa cryptocurrency, sibyo? Harimo MicroStrategy, iyi ni company ibitse Bitcoin nyinshi hano ku isi ya rurema, yo na BlackRock ntekereza ko arizo za mbere zibitse Bitcoin nyinshi zishoboka. Harimo Kraken, ubwo ni ubwoko bw'isoko riri centralized, harimo Galaxy Digital, harimo n'abandi bantu bagiye batandukanye. Abo nibo batumye iyi event igiye kubaho, bamennyemo ibiceri nyine, bamennyemo ibiceri ibyo bintu. Aya makuru aba ari meza we, ku bantu bakunda crypto aya makuru aba ari meza pe, kabisa aya makuru aba ari sawa cyane, aba ari sawa cyane kabisa. This exclusive event shows strong industry support. Urumva iyi event irasupportinga crypto industry ya crypto muri rusange. So this exclusive event shows strong industry support for the US administration leaning towards pro-crypto policies. Abantu bafite icyizere kiri hejuru yuko hazaza policies noneho ziri favorable, zirushaho gutuma crypto zemerwa kurushaho. So Trump's administration has already shown favor towards cryptocurrency, appointing key officials with blockchain friendly views. Very nice. Nukuvuga ngo rero administration ya ubuyobozi bwa Trump bwitwaye neza, bugenda bushyiraho abantu b'abayobozi urumva bari friendly cyangwa se bakunze noneho crypto atari abazanga. Muri abo bayobozi bagiye bashyirwaho harimo witwa David Sachs, akabamo Scott Bessent as the Treasury Secretary, na Paul Atkins wa SEC Chair. Uyu nguyu niwe uzasimbura Gary Gensler kabisa. Urumva ibyo bintu ni by'umumaro. Although Trump is not expected to attend, the event serves as a platform for industry leaders to connect with his team. Okay, urumva Trump muri event ntabwo ari buyibonekemo we, ariko byibura team ye hari ababa bahari kandi urumva baraba barimo gushimirwa n'iki byose, urumva ni sawa cyane. Abantu abapro muri iki gisata urumva baraba banezerewe kubera ko aho turimo kwerekeza harasa neza, niko navuga. There is also significant anticipation for the new administration Crypto Advisory Council, which aims to shape federal digital asset policies. Reports suggest this council could include around 20 CEOs and founders with strong connections to Trump. So urumva harazamo abantu benshi bafite connection kuri Trump, bari proche cyangwa hafi ya Trump, ku buryo bazajya bamugira inama n'iki ibintu bikarushaho kugira gute, ibintu bikarushaho kumera neza. So urumva rero amakuru nk'aya umva aba ari umumaro cyane 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 kuyamenya ko ahari, kuko nawe biboostinga morale, ibintu biboostinga morale. Hano baravuga ngo Trump is reportedly planning to sign a significant pro-crypto executive order on his first day in office. Kabisa. Hari report agomba kuzasinyaho, urumva ituma noneho crypto zirushaho guhabwa umwanya, guhabwa agaciro. This order would reverse a key SEC policy that limits banks from holding custody of Bitcoin and digital assets. Ubundi muri Amerika hari itegeko nyine ribuza amabanki urumva kubika Bitcoin nka reserve cyangwa se muri custody n'izindi digital assets, ariko ubu ngubu amabanki nyine urumva azajya akorana bya hafi n'abafite ama crypto ibintu nk'ibyo.
So crypto firms have shown their support by contributing substantial funds to the inauguration committee. Urumva iyi inauguration igiye kubaho ejo bundi kuwa mbere ku itariki 20. Coinbase, Kraken and Ondo have each donated 1 million. Ibaze no kuri kwimana. Miliyoni y'idolari. Coinbase yatanze miliyoni y'idolari, Kraken nayo ni isoko riri centralized nabo batanga miliyoni y'idolari na Ondo, while Ripple contributed 5 million worth of XRP coins to aid upcoming initiatives. Ibaze no kuri kwimana. Nuvuga ngo Ripple yo yatanze miliyoni 5 worth of XRP. Ibaze. Nuvuga ngo batanze XRP zifite agaciro ka miliyoni 5 kugira ngo basapotinge ibindi bikorwa biri imbere. As the crypto ball approach, it is expected to attract top industry leaders eager to collaborate with the Trump team and shape the future of US. Ndababwiza ukuri, iyi event iraba ari nziza kandi aya makuru bwayo ni ingenzi cyane n'ay'umumaro. Amerika rwose yubahwa. Hari ibindi bihugu byinshi bihorudinze crypto, ariko Amerika rwose iradufasha kugira ngo n'abagize utwo bigurira bakatubika, waba waraguze utwijana twa 300 twangahe uzagire gutyo ubone habayeho bwikube 3 5 se kangahe se, kubera ibi byiza byose birimo kugenda biza. Nkwibutsa gukanda kuri like na subscribe, nyamuneka abantu basanze nta kintu na kimwe bibabangamiraho ku iterambere ryabo baravuga bati payi noti wa mugani tutajya dukandaho, apana kureba gusa tugakandaho, muvandimwe nawe tukareba uko yagenda azamuka kuri channel ye. Mbaye mbashimiye rero, Imana ibahe umugisha, nakagaruka turi kumwe cyane.